Id-dilettanti tal-isport f'Malta se jkunu jistgħu jsegwu l-isports kollu fuq stazzjon wieħed b'definizzjoni għolja bis-saħħa ta' ftehim ta' sħubija bejn l-operaturi Go u Melita. Dan permezz tal-inizjattiva bl-isem ta' Total Sports Network li jinkludi 8 stazzjonijiet televiżivi ġodda tal-isports. Dan ifisser li l-konsumaturi maċċ iridu jażlu bejn l-operaturi li qabel kellhom id-drittijiet tax-xandir maqsumin bejniethom u jista' jsegwu varjetà akbar ta' logħob. Il-ftehim tħabbar fil-preżenza tas-segretarji parlamentari Clifton Grima u Silvio Xkembri li esprimew is-sodisfazzjon tagħhom lejn din l-inizjattiva hekk kif issa Malta se toffri l-aqwa pakkett sportiv fl-Ewropa u b'titjib fis-servizz u fil-kwalità. Il-kap eżekuttiv ta' Melita, Harold Roche, qal li din il-kollaborazzjoni seħħet għax huwa fl-aħjar interess kemm tal-kumpaniji rispettivi kif ukoll għall-konsumaturi li issa jistgħu jsegwu għażla akbar ta' sports. Because we ended up with both parties having rights, and so we said let's join together, let's put them all in one package, so this is the best solution for us, but it's especially the best solution for the customers. Il-kap eżekuttiv ta' Go għalli permessa din is-sħubija setgħu jinnegozjaw prezzijiet orħos u dan wassal sabiex il-konsumaturi issa se jħallsu inqas fix-xahar biex isegwu dawn l-istazzjonijiet. One side having sports and the other not having sports usually meant that only half the island could enjoy sports. By collaborating, we ensure that all our customers can enjoy. But more importantly, this allowed us to actually negotiate better prices and reduce the price of sports. So, till last year, you were actually having sports at €15 or €20, and now, both of us are offering at 6 to 5. Intant, appart il-futbol, dawn l-istazzjonijiet se jkun qed juru wkoll qatt ta' sport ieħor bħal Formula 1, MotoGP, Six Nations Rugby, Wimbledon Tennis u aktar.